non poiché reparato o seu vehículo e non vai seguir. Aí os temos, vamos a directo, nuestro clase a seguida. Pero sí, imponiendo esa velocidad de punta, David Moreira, que era el piloto que tiña pole, o mellor tempo, e os pilotos admitimos que na saída imponía un pouco a súa velocidade de punta collendo a parte central que posteriormente sair cara a parte alta do circuito. Aquí os temos a completando. Aí vemos como hai un piloto, vemos que algún tipo de problema mecánico deixouno fora de carreira de percance, pero o caso é que en primeira posición marcha o número 6 João López. Moreira, que está as clasificatorias dos entrenos que tiña a parte na parrilla. Porque vemos a sexta marcha Sebastián. Cambio de carrera,
Alfonso Álvarez, tercera posición, quinta posición número 11 para Daniel Seller y Sañón, sexta posición para en séptima posición para Marcos Herrero Noval. Aquí tenemos cruzando estos momentos